Prvi sudnik Spačal Boris, drugi Seniković Jaka, zapisnik Bogić Mladen. Vraćamo se na zadnje igrišće, drugi niz finalnega srećanja, ekipa Maribor 3, Maribor 2. Nate Zidar. Prvi servis u aut. Grega Haričko. Servis u aut. 2 protiv. Navijači Maribora. Luka Vukina. Bravo, Luka. Točka Žiga Kos, 3-2. Šajnjena Bojana, ekipa slika, fotografira. Tonček Štern, 3-3. Žogava, 4-3. Tonček Štern za Tudorski klub Murek Sini Studenske Bistrice. Vitja Šarić. Tonček Štern. Skok servis u auto. Žogava u polju, Tonček Štern fino dovede do naše. Urban Bratina. Štern topira rola iz druge linije, Serbe. Filip Uremović. Odličan servis i to je 8. točka. Do druge. Žoje Oltu i to je 9. točka. 9. Mladinci Maribora su osvojili 3. mjesto na državnom prvenstvu koji se končala že v mesecu oktobru. Medtem ko kadeti Šega in so prav tako v igri za Staš Virtić. Odličan servis Staš Virtić sa najbolji športni zgol. Alen Maksimović servira. Nate Zidar. Tomo, Bojan i Adrian. Čemo dobro trenirali. Kratek servis Grega Haričko. Tonček Štern tako preto zajedno. 9-10. Haričko. Adrian Cvetović. 10-10. To vse ovaj.
Žiga Kos Predaleć, 12-12. Luka Vukina. Žiga Kos, 13-12. Gavornik. Tonček Štern, šipko out, bez dotika, 14-12. Bojan Gavornik, 14-12. Zaštita. Staš Virtić, 15-12. Gavornik. Štirilo noge, 52. Tonček Štern. Tonček Štern. Skok servis za 40 točko. Lijepa obramba Grega Hričko. Mitja Šarić. Javornik Bratina. Štern. Malo mimo je. 14-15. Napaka na servisu 16. Šarić, Zidar, Štern, Dukanić, Uremović, Zidar i Žanov. 17-14. Šarić, zaštita. Zidar, 15. Turban Bratina. Kašperin, Zidar, Štern. Wow. S dotikom. Čip Uremović. Tomo Bojan Staš. Rola. 19-17. Tim Nejc. Še kontra za trojko. Napaka Staš Virtić, to je 18-19. Petan ekipe Maribor 3. Žogoval, brez dotika, 20-18. Zelo kratek servis. Bojan, Žiga, od bloka, 21. Hričko. Adrian Cvetković, 18. Prekratko Grega Hričko, 19. Iz odbojkarskega kluba Fram, samo za kadetsko ligo. Žiga Kos Rola. Malo ping-ponga na mreži. Tonček Štern. Žoga ni padla. Žoga je
Žiga Bojan, Grega, brez dotikov aut, 21-22. Menjava v vrstah ekipe Maribor 2, iz igre Staš Virtič, v igro Tit Pinterič. Vse je že napisano, v redu je. Alen Maksimovič, Tomo Bojan, Bojan zaključuje, Bojan Jan Javornik. Osnovna škola Mladih. Dober servis, Adrian Cvetković. Adrian Cvetković. Še dober servis, iznenačenje. Bojan Javornik. Tonček Štern močno povedal, to je 1-0. Maribor so bili uspešnejši igralci ekipe Maribor 3. Žiga Kos, še igramo. Bravo, Luka. Tomo, Bojan, Staš. Kontra trojka. Alen, Nec, Olimro. Super ideja. Šarić. Žoga v polju. As. Tokrat Predalec. 5-2. Težava je na sprejemu. Tonček Štern, paralela 3-5. Filip Boremovič. In blok Nec. Tretji odločilni niz. Kdo bo uspel največji pokal na prvem memorialnem turnirju Zdravka Obersnela? Ali bo to ekipa Maribor 2 ali Maribor 3? In gremo 1. Maribor 3. Nečak od Pera Vujstiča. Grega Hričko. Staš Virtič. To mi delaj. 6-6. Urban Bratina.
Šarić Maksimović. Štern iz druge linije. Ataka i 9 proti Štern ekipe. Maribor 2, Urban Bratina. Odlični servis, kontra Maribor 2, Javornik, Cvetković i Luka Vukina. Slijeda skoka, Dukarić i zaključuje. Staš Mirkić opet njegov paralelno visoko, 10. Maribor 2. Na 2 Šternčík, co na 6, Žiga Kos bez dotykova, 9, 10. Staš Mirkić, Banazaj, Enes, do Polančića. Kratek servis. U nizu prvega memorialnega turnirja Zdravka Obrstnela. Žiga poslije drugog in sicer kar je samo 4 točke od cilja ustavila Luka Vukina. Milović Štern. Sicer na mesto korektorja. Servis 12-12. Ali bo to dobitna kombinacija za Maribor 2. Odlični servis. Štern po sredini. Pintarić tokrat u aut 3. Na servisu Tončević Štern. Od bloka Vantinen aut, torej 13-13. 14. Za set žogo, za 14 točko. Brez dotika aut in to je set žoga, 14-13. Sebe, Javornik. Set žoga za prvi pokal, za največji pokal. Mitja Šarić precizno, natančno. Štinterić, igro se vraća Staš Mirkić. Spremanska linija, Kos, Dukarić, Eričko. Dukarić, Javornik, Kos. Brez dotikova, 15-14. Do boljšeg položaja tokrat Maribor 3, timeout, Loredana Kristel. 13, boljšeg položaja Maribor 3. V ekipi manjkata še Alan in Tadej, ki zastopata Slovenijo, jutri ob 9 minutni proti Hrvaški. Mitja Šarić, Dukarić, Javornik in še napaka pripodajate 16-14 konec prvega memorialnega turnirja Zdravka Obrstnela. Maribor 3, prvo mesto. Prosim ekipe, da se postavijo, da naredimo razglasitev rezultatov. Ekipa Hoč, ekipa Šempetra. Prosim, če prijete dol.
4, kapetan najmanjši največji, kapetan najmanjši največji, zato da boste vsi na sliki. Oziroma pokale za naše ekipe bosta podarili življenjska sopotnica Ana Marija in Zdravkotova mama Ana in pa častni predsednik gospod Zlatibor Krajnčič. Torej, četrto mesto ekipa Šempeter. Niko Majer. Čestitam. Tretje mesto ekipa Hoče. I Matija Primec. Drugo mesto ekipa Maribor. 3. Škoda. To je 2. Kdo ve? In zmagovalci prvega memorialnega turnirja Zdravka Obrcnela, ekipa Maribor 3 in kapetan Nejc Zidar. Nagrado pokal bo podelila mama Zdravka Ana. S tem je prvi memorialni turnir Zdravka Obrcnela končan. Z izjemo še velikega srečanja naših veteranov, torej vsi vabljeni, da se pogledate tekme. Hvala in nasvidenje.